Ibaze kwakira telefone imwe ariko bikarangira yangije relationship burundu. Iyi nkuru ngiye kubabwira ni inkuru nyayo, ariko icyo ndi buhindure ni amazina. Maintain. Mbere ko ibintu byangirika, hano haba ari couple y'abantu babiri bakundana cyane koko. Reka umuhungu tumwite ngo ni Brian, umukobwa Sharon. Gusa uyu Brian afite akageso kamwe ko guhisha umukobwa password ya telefone. Aha rero umukobwa afite anniversaire, biriwe mu rugo bose, ibintu bimeze neza, amahoro ni yose. Ariko umuhungu arimo yitegura kugira ngo ajye gukora shopping ko kugira ngo agure impano zo kuzanira uyu mukobwa ku munsi we w'isabukuru. Aha ngaha niho umuhungu afata kashi akagira gute, agasiga telefone yiwe mu ntebe, agasiga umukobwa ari kugira gute, areba filime za Netflix. Aha ngaha umuhungu aragiye asize umukobwa mu nzu. None umukobwa uko yagasigaye mu nzu aba ari kureba filime atuje, yajya kumva telefone irasonye bwa mbere, akayihorera akavuga ngo buriya nta birenze, ko ari umuhungu nta kuntu najya kuyitaba, birumvikana. Yajya kubona akabona irasonye bwa kabiri, akavuga nyifate sinyifata. Aha rero niho aza gufata umwanzuro uhindura byose, kuko